Tulongolo elantanda ne kwitunenena baba na wa mama vijana na wazee olo mamini yetu tusizarau watatucheka vipanda vyetu tuvikweteni ukomo tuendelele baba na wa mama vijana na wazee olo mamini yetu tusizarau watatucheka. Mukelenge ten Chris tuwa kulonda en tout cas luno lwimbo titre bika tulombele ba député betu mwanda wabika kulombelela ba député kudi député wakola ileka kukula ya bano kokimba tonso tuimalombelela mwanda wa kwa shenyi bidina manda kwa tonso tulombelele ba député donc kona nene mwanda wa kulombelela ba député badai banena ba député bo onakanya province mais mubuami wa mona mwenanga ba député ke bona kanyanga po province ke ona kanyanga province ibate population chito watonge ba député kadi kabatu kadi tuwe banamuka amba betula ile biyo bikebe bilongelevo satana udi ayi utuelela po bate fo tukabenga betu ba député inoko chituwe balombelela na sha satana dosa kuiba tuelela banamuka fa mitima balonga be badibala ya byonso omwanda kanene ba tubalombelele shademba ba député yibabi tambila tuanza kutonga wa député kokule na bonso tutonganga kababi omwanda kanene ba ngashike babifo badai luvula lwa watu webene kuleka kuitana kuikala mubumo omwanda kana kele kwimba lolwimbo wibate wonso amulo mami twanze kulombelela ba député kuba député wonso amulo mami ibanyu isamanga nawe isamanga na wanga no kuba député wa mu province ya olo mami ikutubu député otwisamanga nanje apara baba ba député ke bangite banda kwibembila ko manyimbo wa makampanye baba nani na makeni muisambe kona ye député parmi ba député woko dimuisambe na wo shibanga shibatano shibana muabe wa mwine i député ka wakele kwimbila tulwimbo nanji wakusangaja wamusangila mba ye uko député mwana mulu no na bubine nelesa tutota ikutubu député na shaumo yonyimbile lwimbo wikele kunsangaja kumuchima kadiko kadiko kia kusangaja kumuchima namani no kudi ba député bakabo twimbila manyimbo twalunga makampanye bantu kibumbo kya bantu amba unoshandi mwa mwimbilamu abambo wamuhotela nshiwo abambo wamufane makutanenki inokwa muno nkidi kumona koso kuduba bilanga wa maki ya monangafu sino kekwa ekele na shamo kadi musangaje ba député oko dimwimbile kutuna shamo ka kusanga ke mukusangaje mwanda bikabo aba député okalanga wimbila manyimbo bantu banenamba bakukwasha bakutela mobo waimbe lwimbo luyampe inoko kutubu abe mwini bakusangaje kumuchima mwanda ka witu itawatu twibalombele no ofede fona nena mbati balombelele pa kwao foda bakutamuchima kuleka kwitu kwasha kyabofo isatani pa kwao kwelanga kudibibanda byo badinabi bakosha byatwela fo badibana yo petina nyina shayembe ketumu kwasha fo wimba tu ikayi na bya me twaimba be batonga baenda kulampe bamona biyampe me mwanda ate twendelaka kwibalombelela kidibo na shaparimi mudaiba kwamba twimba nyimbo ya kutuka ba député twibalombele bibanda byo badinabi yo bya tukwibalombelela kwa ine ma esprit abi ebataluke bibanda byo kule kwitu kwasha besakila kabo bibataluke mwanda shina mina like kwibalombelela pano fo kantongana mikene député na mikawina michima hivi yayo badinayo na mikikala nayo na shitu bebalombelela bihalu ila fadi yabo bibataluka bine bibi ne tunasheke tuba député ne tukekala kala mujishi na diampi yawe Mukelenge Chris artiste wa mukami na otu dinanji bana betu tulombelele ba député mwanda wa leza e bashinte michima Mukelenge Chris wanjile wimba bobe mu mwakaka ami wa buyimba bwami walwile mu 2018 walwile mu 2018 kwefi na aludile kama muno mukamina mona aludile buyimba wami mukamina lwimbo lo waimbile tumba luno lwimbo tunami yelo antambisha bantu bakuyu kama Chris nanji artiste lwimbo ka lwimbo lo naimbile lunongeje tu kendi populaire ilwimbo lwa excellence lenge masangu mpoyo wa mikoma akapela mama wate tubapele moyo wenu muone yao wiya lenge masangu mpoyo tengela yao wiya lenge masangu mpoyo tutonge ineki nyinga lenge wakulu wa moyo numero 30 national lenge masangu mpoyo numero 25 provincial lenge masangu mpoyo mama wenu muone yao wiya tengela yao wiya tutonge ineki nyinga numero 30 national
Numéro 25 provincial ye. Mama. Wenu mwana yao wiya. Tuka Chris, we artiste. Wane namba le numéro en 2000 combien? Le nom il a dit là en 2023. 2023 d'ailleurs 2025 ndi wakwa waimba lwimbo ina ne weruirwa mwandaka wakwirwa hapo nyimbo. Ya minyimbo nkwatanga yo mwanda nunganga ma composition avant. Na kwata bidi bini ya kwimba bya kenga tula nawe mu studio kenga sana shabanuke da inalonga bida mimuni publicité ame manyimbo amimuni kelo atambile ponso bonga nangana banuke tushikete nyimbalo lwimbo banuke nalo bakwata o mwanda kana minkwatanga byo kabane kyaba. Okay. Sasa wane namba wa artiste ye kwa chile olo mamine kamina u defendre ku artiste bonso barubanyi umkwateka kamina bitu. Amiwa ne mukwate kibajiji ne mukwate di territoire ya kamina yonso. Ne ma territoire onso alondela amiwa ye mubajiji ko kwimba kiluba. Awa moi jinji ku kwimba kiluba. Umukire mukelenge Topson na mumva nangatu na mumva nanga. Mukelenge Danilov na mwimvu ananga na mumonanga kuma television ino kya mumwene pa wifi. Uyukire mukelenge J0 de Simba. J0 ya ushanji na mumonanga ne munomo twali tumonanga nandi na muyukile. Uyukile mukelenge Clovis Kaimba ne mukelenge Stanley Kaimba. Babo neba monanga kuma image kuma television kuma TikTok ne kwimvwana manyimbo itu kuiba monane ngike ba mwene. Uyukile mukelenge Blackson Kalexe na muyuka. Uyukile mukelenge Kaishe kya mumwene ngivwananga kandi manyimbo ino kumumona kya mumwene. Parmi wano artiste bonso wana kutelela shabane namba longa list wikala wabunga shitu ba longa list amuwa ngikala mubajinji kubabo bonso. J0 Danilov Topson Kaishe Blackson bonso bakulonda munyuma banonda munyuma bonso wawubidi anyu kulonda banyuma no wawubidi kya mukimwenevo wawubidi unondela famiwa kimumwenevo wawusatu kimumwenevo. Sasa bano bakwawo bapangana mwe babona bono kebe pange abo bene mwendela mu milongo yabo abo bene aba umuyo afiteko ne muyo afiteko wanya kunongera kintu kimone bona di kulumbashi natambe kulumbashi na enda kukawongo kuparticiper ku intronisation ya grand chef natambe kukawongo na ya muno mukamina wanya kunongera ko vite fait acapella composition vite fait ya mama mona tambele kulumbashi na kia kulumbashi na yangu balunda na mi bwana ye balunda na mi telekai banza bwidile ba mukelenge break mase waenda kukibonje kitu kya kabongo kubadi batula mulumbe wetu wantanda mulobwe wa kibunji grand chef kabongo na mwene wili ubela kwa mikutaluka kwenda nakitana break mase kabongo wakeye aminyenda ko badi batiya football nakamutana ukomante na chi journaliste kachimuka tampe yotumonanga kakulampe bawibina mumone jelele tudi mukamina na break mase kabongo na mumone na tulumuka na dikia mumwene bisambana ndiku telefone kwa miku mumona na chibreak mase kabongo keshimbo wa ma mixage motu mwenange bakwabo wa mareso wa mumona kilungi kingi jelele ko mumone bingi bawifi. Mukelenge Chris improvisation wa improviser en tout cas bon nasangala kudirimbo lo imbile na tereke na fikire muno masawilamba wimwimbo lumbo yampelwa championnat ya mbili kiluwe ilimbo kachwanya akakapela kacheche lwalo lwimbo ilimbo ludi intitulé compétition mbidi. Donc le namba bate bonso tuyai tukatale bulundu wa compétition mbidi udi organiser naye excellence gouverneur wetu Banzamulu Memarmo mwinika lui kache kone bulunda wane namba kacheche konji nako tufanyine kujako na bana betu amba bakulumbi wadi bane namba udi ngombe udi anawobe nandi ana kidifo bunka bwana nashi watu la komo washene nabo kachecheka umwanda katakele composer lwimbo lwa compétition mbidi tukonenda kumbidi sisi wote kumbidi marumo mwenye kumbidi batepite benye kumbidi ba ministre benye kumbidi bajuere bote kumbidi tuko batoto bambidi tuko nenda kumbidi tuko na cheza na bidi olimo takelo composelu en tout cas nasanga la wika tampe mukelenge Chris tukilepo i kweka mfulo i message ka osa kusa kuila wa fanatiki bobe
bonso bala kukulonda bonso yala bakusoutenir ukiye basakuira bika mwino emission yetu bafaratike bonso ne mulombola namba watakanyai tukimba ba sponsor ketu ba mwene me kintu ko natulumuka muno mukamina ba sponsor ba mwekanga kyaba kya ma campagne bakalane tu besoin me panopa betu talaka budimi udile toni. Excusez muno mukamina ko na sponsor officiel ou sponsor hein? No muno mukamina ke mwakele sponsor na shamu kidimo na shana muno mukamina j'espère ukire mukelenge Peloir Kalenga PKM umutelekanga na mutelekanga me kumumona kyakele tukukala nandi en contact na mutelekanga tukabitu. Sasa i message ka okalancer ku mukelenge Peloir Kalenga. Excellence Peloir Kalenga na kulombe kidivo na sponsor kidivo na manager munona ne namba une wa mi manager ke kwa kele na shaumo kadikala mu sponsoriser na shakuntoja mu studio na shakuntula koko na kulombe na mikale wa mi manager number 1 na seko ke kala bakwao me wikale wa mi manager number 1 na kulombe en tout cas wakuteleka mbutuile PKM Peloir Kalenga onyimuna mukubita shimuntu kimba kukupata ulongana mai. Bon, ami Shimuntu Nkimba, ya mi numéro 082 11 48 591 082 11 48 591. Tuwa kufunja kwa wafa kukata Wafa kotata Brickmas Kabongo ne mufunja ko bikatampe na kuimona neno ne asangala nenje nasanga jimika tampe mwana nadikidikile kwa matuke munanga neno timu munanga kuma TikTok timu munanga kuma television muna Brickmas Kabongo.